Yes, welcome again to our YouTube channel. Kuri uyu mwanya rero tugiye kugaruka ku nkuru ibabaje cyane, aho umusore yaraye yishe ababyeyi be, yaba nyina ndetse na se, avuga ko yabazizaga ko ngo bamwimye umunani we awugurisha. Ese ubundi ibi ngibi byagenze gute? Yabikoze ryari? Amazina ye ninde? Akomoka he? Cyane ko ngo bari bamaze iminsi banavuga ko uyu musore yari amaze iminsi agaragaraho imico itari myiza muri karitsiye, nko kunywa ibitabi, kugendana n'abandi basore bizwi neza ko bananiranye. Ibi ngibi rero akaba ari bimwe bishobora kuba byamuteye mu kuza agahita ahitana ababyeyi biwe. Niba uri kubona iyo foto, abo ngabo nibo babyeyi biwe rero bari aho ngaho. Yabikoze atazi ko hari umuntu uri kumufotora, ariko yabikoze ku manywa nyaruhangari, nubwo inkuru tuyibagejejeho bukeye, ariko yabikoze tariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa mbere, 31 niho uyu nguyu yabikoze. Akaba rero atarazi ko hari umuntu uri kumufotora. Yarabanje asohora umwe aramwica, arongera asohora n'undi aramwica. Ibi ngibi byabereye mu karere ka Rusizi, cyane ko mu karere ka Rusizi hamaze iminsi hicirwa abantu benshi. Nko mu minsi ishize, mu kwezi kwa mbere, mu matariki ya mbere, hapfiriye umusore wari umumotari, yishwe na bagenzi biwe ari 7, ariko muri abo 7 bose bakaba baramaze gufatwa, bamwica bamukereye ijosi ndetse banamuca n'amaguru yombi n'amaboko, babimurambika imbere, barangije barigendera. Ariko no mu minsi yindi yashize, aho ngaho hafi naho n'uwo musore yiciwe ahagana ku bitaro by'i Nyakarenzo uri kujya Imibirizi, naho hari hapfiriye undi musore nawe watwaraga moto, yishwe n'umusore umwe w'umushumba n'undi w'umunyonzi, nawe bamwica bamukereye ijosi, banamutera n'icyuma cyo mu mutima, n'ubundi nabo biza kurangira bombi bafashwe. None haramutse n'indi nkuru ivuga ko hari umusore wishe ababyeyi be bombi. Urumva ko i Rusizi hamaze iminsi hapfira abantu benshi. Ubundi uyu musore yitwa Nsengiyumva Janvier, akaba aturuka mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Mururu, mu kagari ka Tara. Uyu nguyu rero akaba ariho yabikoreye. N'ubundi hano hakaba hari hamaze iminsi havugwa inkuru zitari nziza, abasore banywa ibitabi, abasore batwara forode nyinshi, ku buryo nko mu minsi yashize polisi yaje ikajyana hafi abasore bagera muri 20 bose batwaraga forode, abanywa urumogi. Ariko uyu nguyu ntabwo bari bamujyanye kubera ko ibintu byiwe nyine byari bitaramenyekana, ariko kuri uyu munsi hamenyekanye inkuru ivuga ko uyu nguyu rero ari we wiyiciye ababyeyi, ndetse biza no gukurikiranwa, basanga koko nibyo, kandi yabishe urupfu rubi, ku buryo yabishe yarangiza akanabakatagura mu kanwa. Rwose abantu benshi akaba ari ibintu byabababaje, bavuga ko batakeka ko uyu nguyu yari kubikora, kubera ko ngo yumvaga ashaka ko bamuhereza uw'umunani akawugurisha, bakamubaza ngo ese turaguhereza umunani ujye kuwumaza iki? Kandi tuzi neza ko abantu mugendana atari beza, cyangwa se ibyo ushaka kuwukoresha nta terambere ushaka kugeraho, ni ibintu urimo ni ukwirirwa unywa ibiyobyabwenge, nta kindi kintu ushaka gukora, ahubwo ukumva ko ibyawe ari ukwirirwa ugendana na biriya bisore, unywa ibitabi, nyine kwiyicira ubuzima bwawe umaze kubigira intego, aho kugira ngo ukore ibintu bizima. Niyo mpamvu rero bawumwimye, ararakara, hashira iminsi aza akanga kubavugisha, bazajya bamuvugisha akanga kubavugisha, kandi ari umwana wari usigaye mu rugo wenyine. Rero hakaba hazindutse inkuru rero ivuga ko uyu nguyu yamaze kubasoza, kubera ko ngo bamwimye umunani. Akaba ariyo makuru twari tubafitiye. Reka ngushimire ko wabonye muri kino kiganiro. Twabonye ndi Isaac, gusa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.